Ubuntu bethu media, ikhazi elihamba phambili. Sure, ngiphelapho ekhaya lana bahleleni kuzo. Sikubuntu bethu broadcast sihleli nayo K-Master uPhumlani from iLapha uMilanga Foundation. Namhlanje sizothetha kabanzi ngeLapha uMilanga Foundation, if iqale kanjani, iqalwa ngubani. So but bethu abakhoyo ngoku sinabo kwi-crew yabo bazothuba bangaphi and bacacise uba ntoni abenza baqala le nto, because ngoba ngoku safuna uqala sive if sihleli nabani waphi. Nkosinathi uJoy lona kwindawo yaseBhukazi mntasekhaya, lapho uhleli khona uhleli kamnandi urelaxile upholile. Kwi-broadcast yethu sobe sincokola kabanzi ngeLapha uMilanga Foundation. So uyayiva nawe mesithi Lapha uMilanga Foundation, it's something like iminisha okukhulu uphuma kwelanga uchaza ukuba ustarta fresh yonke into ibantsha olwezi behle baphethe izinto ezi-brand new. So singeva kuwe Phumlani mfethu usichazele kabanzi ngawe ufungubani waphi, uzokwazi into usimamelele broadcast if ubani ke lo. Mandibulele kuwe Mr. Joy, ndibulise kakhulu. Ndingumphathi uphawu Lapha uMilanga Foundation. Ndiyo ngoyena chairperson wakhona, ukusungula kwayo ndandikhona from 2019. Injongo yoba sisungule la foundation ingoba sibonile into yokubana apha kuleyo mmandla osikuwo weNtabengquza, mandithi kwi-locals zonke nje local areas ziyasafara for ama-artist akhona uba afumane i-support ne-development. So iza kade kubo, mhlawumbi ithi seyifikile kubo bangayifumani. So injongo yethu ukuphuhlisa ulutsha olu, ingakumbi phaa kwe-arts, but asigxilanga kwi-arts kuphela. Zininzi into esigxile kuzo. Siyangena napha kwi-sports, siyangena phaa kwi-beauty pageants neento zomodeling. Yes. Okay, ingaqolanga manje masithethe K-Master. K-Master kachazi nawe ngeLapha uMilanga Foundation yabo. Ngizobulela kakhulu kubuntu bethu, ngibulise kakhulu ngokulapho ekhaya. Ngizochaza ukuthi kuLapha uMilanga Foundation ngikhona ngu-director wakhona kuLapha uMilanga Foundation. Lapha uMilanga Foundation sibonile ukuthi ayingeke kuyalekhisha kakhulu kuma-artist. Eyona nto nje yokuqala, eyona nto esiyibonile ukuthi ayingeke ama-artist awakhona lapho eWaMthambo, iNgquza yonke nje i-Eastern Cape yonke emampondweni khona into elekhishayo. Abekho abantu abafikayo uma kunama-artist bahoste. Into edingakala kakhulu kuma-artist ukuthi akwazi ukuthi ahambe ama-event abonwe nawo uhlezi ukuba zoba khona i-event ezoba khona ndawoni nandawoni na. So siLapha uMilanga Foundation sithe okay, asithini asenze into lapho esizokwazi ukuthi sihlanganise ama-artist, sikwazi ukuthi sihoste kubizwe ama-artist abekhona, sikwazi ukuthi sizobiza nabanye abantu abakhona abakhulu kunathi nama-artist. Okay, mntasekhaya apho khona uhlele kamnandi umamele broadcast yakho Ubuntu Bethu Media. U-broadcast nayo isanda kusungula bafethu, ningaqala kakhulu sisebenza kakhulu ku-YouTube wethu usearch ukuthi Ubuntu Bethu Media ne. But injongoba ndinibize eLapha uMilanga Foundation, ndifuna ukuva kabanzi ngani lizokwazi uba nabantu bazi uba okay ikhona iLapha uMilanga Foundation but iphi nendawo, yabo uyafuna wasazi uba iphi nendawo so ukuba bazi ne-vision zenu, i-mission, izinto nje ezinganjalo, yabo. So memphiko wena khangichazele i-vision yenu, master nizobe ngichazela nge-mission after sewuphumile. I-vision yethu siLapha uMilanga Foundation is to co-host and sithi reunite abantu kahle kahle, sibabuyise kwezaa ndawo bakuzo. Babuye bazobona okay iyona nto i-right emasiyenze nansi, kunoba bahlale nje phaa emgaqweni baphe besenza izinto ezi-against umthetho. Okay, master kasiphe mission. Mission yethu ukuthi abafethu bangahlali phandle estradweni, because izinto ezininzi ezenzekayo ilezi ezigcina kuba khona abantu abahlala ngaphandle estradweni. Njengoba besisho uPhumlani ukuthi sihosta nama-tournament, yonke into siyayenza, so thina sigqugquzela abantu, eyona nto leyo esiyifunayo ukuthi sigqugquzele intsha esakhulayo. Okay, yeah, Johnson ndiyaniva nenithi nifaka imfundiso kakhulu eluntwini, niyaphuhlisa izizo zakhona. So in terms of iLapha uMilanga seyiba khona yasungulwa in 19
So zeziphi ezona zinto nithena bekanti senizenzile until the further notice ngoku? Okokuqala nje asihambanga kakhulu ngenxa yeCovid. Yeah, So iCovid iyasivalela ixesha elide. sure. Asakwazi ukuqhuba ngendlela. Sama ke ngaloo ndlela, but after iCovid sikwazile ukuhosta ilandiya Even. ukuhosta ama-event. Sure. Kuma-event ethu besizikhupha i-first event yethu besihostile siye sanee-teams phaa eziwinayo for i-dancers ezibizwa ngokuba yi-team poison. Sazinika ke izikipa. Then kwi-event elandelayo sizamile futhi nakuyo uzama kwethu phaa kwi-second event. Sithe xa sihosta phaa sihlala sibonisana, but ke kwacaba khona apho sisileleka khona. Kodwa sazama into yokubana ama-artist makazofika ke ngoku sawanomineyitha ke ngoku. Then sakwazi ukuthi lo artist ithile leyo i-private uba okay lena i-artist siyayibona umsebenzi wayo mhle and ii-event zethu iyazi-athenda. Sakwazi ukuthi okay njengoba uzi-athenda i-event every time siyifuna ifumaneka siyilapho Mpumalanga Foundation into emasiyenze ke ngoku mayizame ukubhala ingoma yona, then izoza kuthi yoxesele i-right for uba iyoyirekhoda loo ngoma ne, then siyoyikhuphela ke thina loo ngoma without ukukhupha epokothweni lakhe. Okay. Uphume kwisikhwamsela Mpumalanga Foundation. Okay, MP. Okay, Master, khaqhubeleke nale ntetho seyithethwa ngu-MP. Just uba yeyiphi i-artist ithethwa ngayo so bazokwazi abantu abahle beselayinini because kufuneka ukuthi sithi khona i-artist yabo, so kufuneka si-express yonke into siyiveze kuthini uba okay kwenzeka kanje nakanje, just for the sake of uba nani niyabulela ekutheni ungumuntu oparticipate-ayo ekuthiwa sinama-event akhona kwi-local ne, awungumuntu othi hayi bendiye phaa cause yabona underground umuntu ofuna ukubhatala so into ezikanjalo. Kamjosela apho ke ethe intetho leyo. Alo mna engingakusho ukuthi ama-artist endiwaziyo angeke ngikwazi ukuwabala because akekho maninzi yabo, Yeah. kodwa maninzi ama-artist asesisapote kakhulu kuma-event wethu nasemicimbini wethu ekungawo lawo ma-artist lawo esesabona ukuthi okay masikwazi ukuthi siwakhuphele izinto ey'fana nezatifiketi. Lawo ma-artist-ke akasapotanga thina kuphela, nasemculweni ke vele analo igalelo ke vele nasemculweni ayaziwa nasendaweni negama futhi asezamile ukulenzela. So sibongile ke nathi ukuthi akwazi ukuthi abe nathi emicimbini yethu. Sure. Asiqobe masiqoba analo. Angikwazi angikwazi ukuthi okay athi ubani nobani. Yes, ngiyaxolisa kakhulu leyo ndawo. Okay. Baleka Master nalo amagama abantu. Baleka nalo amagama abantu. But iprogram yenu bafethu ngiyayithanda kakhulu and ngiyayilandela. Okay Master, sibonile kwithi lapho Mpumalanga Foundation ikhona le company ekuthathile kumkani or igama lapho Keva Entertainment. Ikeva Entertainment iphi nendawo? Keva Entertainment isazivukela ikhampani nayo ezifanelayo nelapho Mpumalanga Foundation ayinayo office akukho lapho ekhona, iyatholakala kuphela kwemakhasi okuxhumana iKeva Entertainment. Iyo engithathileyo njengoba ngoku ngiphezu kwe-EP engizoyikhupha njengowazi ukuthi uKmaster be-artist futhi. Sure. So iKeva Entertainment izobe isebenzisana nayo nilapho Mpumalanga Foundation ne-KMP kuleyo album nayo kuleyo EP yami leyo ngizozenzana ukuyikhupha. Okay. Akuyavakala ke Master Fit. So maybe mangaphi baningani bangaphatha as i-members lapho Mpumalanga Foundation? Sibane ii-members zethu zine. We have amantombazana amabili besithi. Oh, nibhalanse sijena leyo. So igender Ngoba niyabhalansisa igender kuyayibhalansi. So mina nje abantu ngi-chairperson nakho u-secretary, then u-deputy secretary ne-deputy chairperson abekho ke bona. Okay. Bakude sixhumana nabo ngokwefowuni, but yonke into eyenziwayo lapho Mpumalanga Foundation siyaba-include in-decision makings. Yeah. Siyabafaka kuzo if bathi no
asiyiboni ikanje lena into, so uyanyanzeleka into yoba masiphinde sihlanganise inhloko then siphinde kubo until side sivane sikhulume isolid into. Hayi vele akufanele uyigqibele nto because iyafuneka nje i-build up because i-build up incedise ekutheni masethiwa kukhona ingxaki ekhoyo ufuneka wazi uba sasisonke zikhange ungabikho lela gama ulityuma uba lona ngulona wavamayo nako zam yabo. So ke kumnandi ndimenibiza nisho nje kanjalo Jens. Okay, mntasekhaya apho khona lapho Umelanga Foundation sihleli nayo apha khona uShepeseni noSecretary okay master. Uyeva na uthi i-EP ezayo hayi ke shothi iyashisa ke ngane zakwethu. Hayi shothi iyashisa like i-EP ka K-Master izofika kodwa ke ningaxalabi ngizova ka K-Master yami seyikhona. K-Master ngifuna nje ukundika qanga lapha ngomculo ingoma zakho zifumana kanjani so that bezokwazi uba bakuthole. Ingoma zami utholakala kakhulu kuDokofana. Ngixolise kakhulu kubaphulaphula ukuthi ngingakwazi ukuba ndisifake kwabo ku-Spotify, kodwa-ke ndiyathembisa ukuthi i-EP yami le engizoyikhupha izoba khona kulozo zonke i-digital platforms o-Spotify, abo-Rock Africa. Kodwa okwangoku uDokofana uzongithola K-Master Jondi, ku-YouTube uzongithola K-Master Jondi. Sifuna ukusikrima kalova sidlale live. Sifuna ukudlala live. Bemphiwe mfethu ngibonela kakhulu ufika kwenu. Andiyivali inkqubo but ngizafuna ukungibulela ukuthi nifike namhlanje because last time salinda akwenzeka nto. So namhlanje ngibulela kakhulu because nifike kube khona insizwe bekade ikhona hleli nayo ifundise nje because iqale ngo-10 yabe seyiyaphuma ngo-12. Yabo sinolile ke kabanzi siveze ezinye izinto eziniyibona. Kodwa ngiphinde ndize apha kunjena so ngokwe-programs zenu enizenzayo kulo nyaka zeziphi ii-programs enijongise kuzo uba mhlawumbe ningathi ukuzev to ukuncedisa i-community ezi zibhiyong nina onkozo kanje wedlula ngakobhisi nangapha amesenibuyeni apho licala lethu ke bakuthi ikhona into ekhona ezayo ukuze for the fact notice ukuba bazi if ikhona into enganje nanganje ezokwenzeka. Okwangoku i-structure se-organization sisahleli phansi sisaplana uba yintoni esingayenza because into ezakuba siqa sihlale phansi yingoba sisakhupha emapokothweni ukuthi kuze kube khona something esizongenza. Yes, andiyazi wani notsho ngokuba yintoni esiyenza kwangoku. K-Master vele nawe kumbona. Ya okwangoku sisahleli sabhekile cause-ke njengokusho ikhona ama-program esiloko siwenza unyaka nonyaka njengoba sazi ukuthi unyaka nonyaka ilapho Umelanga Foundation ile program ebuzwa ngoba ivuka mntomsha. Ya lawo ma-program lawo sibe khona ama-event vele isaqhubeka izobe ikhona nakulo nyaka hlezi ikhona ngabo-September. Kodwa-ke amanye-ke ama-program engafane siwasho njengo-hosta ama-tournament besibhekile ukuthi bekungo-April bekumele ukuthi lapho Umelanga Foundation i-hostile i-tournament ngokwengxaki-ke ezikhona-ke neziponsor-ke ezingekhoyo asikwazanga ukuthi siyenze leyo. So sisabhekile sisahleli phansi sisabheka kwamanye ama-program ukuthi kokwenzekani kodwa ivuka mntomsha unyaka nonyaka iyona program ehlezi iba khona ingasali. Okay. Jens nikhona lo mkhakha wamabhizinisi as NPO. Ya ngiyabhilive ama-NPOs ukuthi asebenze kanzima ukuthi akwazi ukuthi abe successful without ukuthemba kakhulu ukuxhaswa. So Jens zeziphi iy'ngqinamba enibe nibhekene nazo ukusuka 2019 until size sifika 2025? Kuningi mfethu kuningi ngoba njengoba singabantu abasebenzelayo abazimeleyo uthola ukuthi kwelo xesha nami angisebenzi mhlawumbe okanye umaphumulo mhlawumbe naye akasebenzi kodwa ngelo xesha lelo sekumele sibhekene nohost. Masibhekene nohosta yonke leyo nto leyo ifuna imali engaphaya kwesicelo. Ingxaki esibhekene nazo imali nokuthi sizibone sihamba sicela ebantwini ba awuncede lapha mfowethu awuncede lapha omunye avume hayi ngizokunceda lapha ngizokuthathela i-system yakho ahamba kuthathela i-system yakho kubeke angabi sayilanda ke ngokwantu kumcekile sekumele ke ngoku uzama omunye futhi ke ngokuthi aphinda kulandele le system yakho. Yabo kuninzi nje mfethu kuninzi. Lempika vele nawe ukuthi yeyiphi ingqinamba nje esivele kanti ziyachana. Enye indawo ekuyisichanye uba yindawo le sizokwenza kuyo
uthola uba lesizokwenza umcimbi. So ixesha esibanayo liba lifutshane. Indlela eba lifutshane ngayo yiyo yokuba funeka siqale sikonsante qale i-community leyo sizoba ne-event eyiyo. Then ibe yiyo ezasibekela ixesha. Okay, ngexesha elithile ningaqala. Ngexesha elithile nibe senisukile seniyahambile. Babalekela ntoni? Uba mhlawumbi sivule i-event umzekelo kube late. Xa sivuka ude kube late, obvious zikhona ilanto obstacles esizothi go through zona. So babalekela nje laa nto. Hayi ke Johnson kuyavakala kungqinamba and iyona nto ikhona kakhulu manje ukubheka kuwo wonke ama-NPO akhona. So njengoba seni-NPO kanje no ayikho yaba ihalela ukwenza i-apartment kube ne-partnership nayo efanayo nane kuseni-level. Ndingathi ibike yakhona. Ne? Ngingatsho njalo ukuthi ibike yakhona. Igama layo ke. Igama layo. Yena yethu ngabuntu bethu Ubuntu bethu media yiyo ibike yasondela kuthi. Besingekayiboni ke ibiseyiyo. And isivumelwano sethu I don't think mhlawumbi indlela esigqibe ngayo I don't think yayindlela mhlawumbi ngingatsho njalo. But bona ii-directors ze-foundation zathi zona azinangxaki. So andanoba yafikela naloo nto noba sakubizana andisakhumbuli. So yathi i-foundation azinangxaki. Whenever there is something esiyiplenayo funeke sinisondeze kufutshane. Then unisondeza kwethu kufutshane nizofike nibone le nto sithi siyayiplena uba ingaba nina xa nifika siplena le nto nizofike niyamkele na. If niyayamkela then sisebenzisane njani. So andizuyitsho ke apha ke sizothetha nani directly. Kuyavakala. Kukhona ku-programs ne kuyareshedulwa, kukhona sine-feeding scheme, sinema-donation. Zonke nto ziziba ziluxhaso zincedisa abantu ziphinde zincedisa nekhampani. Ziyavela kuni kubantu basekuhlaleni noba kuyafana noba nisaqinile ngoba nani nithi andifuni uvuka. Okay, into endiyibuza master, if njengoba kuye kube khona ama-donation yabona i-non-profit organization iye icele i-organization to i-donation ekuhlaleni ikwazi futhi nokuthi yenze i-feeding scheme mhlawumbe iphumele endaweni ethile iyophela isuphu yabo mhlawumbe ukunceda awo maphara akuloo ndawo ukuba akwazi uba nawo abe nento yokuvuka. So ezo nto khani ke nizenza okanye nibane nazo. Sisebenze kakhulu ngawo ama-donation mangicinga beku-last year. Yes, i-event yethu yokugcina last year bekumele kube i-event ngathi inkulwana kunezinye i-event njengoba kudala sayiqala njengoba besiqale 2019 bekumele kungefani. Yes, so siye saphupha ukuthi singene emphakathini. Yes, lapho besiyaba khona sicela ama-donation si-foundation zonke bezikhona-ke i-members abantwana ebebekhona bezi-members zethu i-foundation abebehamba besicelela. Futhi-ke bonge kakhulu sibulelela nalapho uMilanga Foundation ukuthi abahlali basapotile kakhulu, osomabhizinisi basapotile kakhulu, i-flex staff yonke ndingasho ndithi siyabonga. Yes. Okay. Mempingi lapho nje noba ubulele kwi-donation senza umphakathi lali nje luhleli kulo kakhulu. Oqala nje ndizobulela abantwana bebesebenzisana nathi phantsi kwekamntomtsha. Ibibi baququzeleli ke be-event basincedisa for uba sifumane i-event. Ndibulele nje abahlali baseMpumazi okwesibini. Ndibulele okwesithathu oosomabhizinisi bebonke kwezi ndawo phantsi kwamasipala weNgqozi.
Ya kuyavakala into abengqungquzelene yovala wathi i-support ikhona iyafumaneka. So in terms of kuba khona la support uyocela into kwi-municipality, ikhona into engabe yavela noba kwaske nasenizamile mhlawumbe wathuleka okanye awabe senze kanje? Besike sazama but khange siyofika directly yokubabhalela, then sasetapha i-appointment, still asaphenduleka kumasipala. So sayenza i-reminder, ababi nangxaki but still kwathuleka kuba kusathulekile nangoku. Okay, kuyavakala empilo. So in school terms siba awarenesses ezike ziyanje ziyofakwa o-GBV, like i-awarenesses smoking, like i-awarenesses kanjani. Zikhona awarenesses enginazenza before? Hayi, siyilapho Umlanga Foundation asikakhange sesiyenze, but ikhona i-NGO ibikade yenza apha eSisikisiki for i-GBV. So siye sayi-attenda ke, not as ilapho Umlanga Foundation, but sayovula nathi as ilapho Umlanga Foundation, although ingesithi abaye ekhaya. Okay. Ya nathi singathanda kakhulu ukuthi sin-invite nifike nizonceda mhlawumbe i-date nizosatshela if sizofika nini esikoleni eBukazi lapho sizofaka i-awarenesses ye-GBV. So ngithetha i-public lento just because into ebalulekile efana uba iyaphushwa kakhulu and into encedisa kakhulu ekutheni selwe nalento siyibonayo bangathi apha e-Eastern Cape ngoku ikhula kakhulu kunezinye indawo. Bekade ivakala ngapha KZN nakoGoli kanje, but ngoku seyi-worse apha ekhaya. So iyasichana and ichaphazela kakhulu uluntu lwethu mambona, yabo. So neso sicelo ingazi uba ke mesenidibene nizobona njani. Hayi, ama-program anjalo kuba zinto zethu ingakho saseka ilapho Umlanga Foundation. Sasiyisekela into ezinjalo ukuthi mase kufuneka ukuthi kwenzeke into ezinjalo sibe khona nathi as ilapho Umlanga Foundation. Yeah, okay. Mtasekhaya apho khona simnandi silapha kwindawo yaseBukazi. We're doing Ubuntu broadcast kunye nami nkosinathi uJoy. Ndibulela kakhulu kwaba kubani othe kanti wabe uzipha umdla wathatha inxaxheba yakho uchitha idatha abukele yonke le nto sithetha ngayo namhlanje. Luvo nemincili apha kum ukuba ndikwazi uba ndibe nabantu abasuka kwiikhampani ezahlukahlukeneyo bezoveza kabanzi iikhampani zabo. Ungakwazi ukuthi ubasetshe on Facebook uthi lapho Umlanga Foundation, okunye nokunye bazozichazela kona ukuthi bafumaneka njani phi ukuze ukwazi ukudibana nabo straight forward. Siyasendiganike eminingi chance ukuthi nesikhathi ukuthi bangafumana njani. Siyafumaneka ku-Facebook ezibaseshilo Mr. Joy lapho Umlanga Foundation. So xa uklikha ungena phaya uzayibona i-page enelanga eliphumayo. Kulapho uzosifumana khona yonke into yethu ifumaneka khona. Okay. Sibonele kakhulu ngokuthi nifike namhlanje. Besekhaya MP nabo no-K-Master sibonge ungasenzisiyo ngokuba nisiphe uthando. Ubuntu nothando podcast buyabulela kakhulu.